Kwesaba kwenta uhlale ndzawonye ngoba uye uve ngazuthi mawuhleli ndzawonye uvikelekile ekwehlulekeni. You protect yourself from failure by staying in one place. Uye ucabange ukuthi hey ngidawuthi ngithatha sinyathelo ngithi ngenda lokhu ngehluleke noma bantu bangihleke ugcine uhleti ndzawonye. Kanti kulamadoda lamane bekanelichoko sibona uNkulunkulu ukuthi maye uyangenelela ngesikhathi uthatha tinyathelo. Uyakwati uNkulunkulu livi lenkosi lisitshela ukuthi ulungisa indlela lengemagebhugebhu. Akalungisi kuhlala kuthi uhlale phasi kepha ulungisa mawuhamba. Ngithi mine mangabe khona la bese uva ngazuthi sewuhleli phasi khona ummangaliso wakho usekuthenini ake sengithathe sinyathelo. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sesibuyele kulona Mary. Sahluko 22. Lo verse 1 uthi sive sema-Israyeli sesuka lapho saconza emathafeni akaMowabi. Utawukhumbula ke masichubeka nekufundza la kulamavesi lalandzelako ngoba sesike sawafunza na ungachubeka utifundzele. Kusuka kwabeka Israyeli lokwachukuluta Balaki aze ayewufuna Balaam. Ake ngikwexwayise nje ngithi lo mhlaba lo ugcwele boBalaki naboBalaam. Lo mhlaba lo ugcwele boBalaam labatiwako kuthi bangakwenda kabi bakufahlate ungumuntu. Lo mhlaba ugcwele boBalaki labahlala bafuna kutivikela ngekuthi bachilite labanye bantu bangasonzeli kubo. Labaka Israyeli liBhayibheli lithi bathi mabasuka labe bahleti khona. Kusuka kungaba ngetindlela letinengi. Kulokunye utisusa kulenye ilevel yekukholwa kwakho ngetento takho letitsite ngekwetsemba kwakho uNkulunkulu. Labanye mawusukuma kanjalo bese kumbe kuvuka umona sebabala bayabeka lokunengi. Kanzi futhi kungaba nje kusuka kule level ngekufunza utithuthukise boBalaki naboBalaam. Kulokunye kungaba kusuka nje bewuhlala ku-one room sewuyasuka ngemsa wenkosi sewuthuthela kuloko ngathi sekunconywana noma sewakha lokunye lokunconywana boBalaki sebakhuluma bathumela kuboBalaam kuthi ngathi ufuna kube misa kabi. Kungabe kusemsebentini wenda tindvo tendeke wachukuluta boBalaki naboBalaam. Ngicela kusho igrace lekuwe leyenda usuke emandleni uye emandleni ingakudonsela ikubangele emehlo aboBalaki. Kepha naku ke lengicela kukusho lokutakusita kakhulu. Kulo verse 12 lithi kodwa uNkulunkulu wakhuluma kuBalaam wathi ungacali uhambe nawo. Ungasibeki isicalekiso kuleso sive leso ngobe sabusiswa. Lokubili lengifuna ukunake kwekucala kuthi uNkulunkulu uyakhona kukukhulumela la wena ungeke ukhone kutikhulumela. Ngiyathandaza nami ke lamhla ukuthi lo uNkulunkulu lowakhulumela Israyeli akakukhulumele kubo Balaam lasebachashiwe kuthi bakwende kabi. Kwesibili sibusiso sikuvikela kwakho. The blessing of God shall protect you. Sibusiso saNkulunkulu silihawu
Kwangathi njalo ekuseni emini entsambama ungamnaka lo Genesis 1:28 umkhulume kuwe ngoba sibusiso siyakhulunywa. Futhi ubafune nebantu labangakhuluma sibusiso ngoba silihawu lakho. Amen.